Naimbag nga panagdangdang nga kakabsat, sakbay nga rod iti drama, intay man i-shout out ni Austin Taguba kani Butirog Turoge. Salamat kakabsat tingkay panang subsubaybay, karagi tinaduma-duma a drama mi. Pinapalabas, sakbay ang nagsublinid mar iti ayanda don Marcos, dimagaspay iti tanam ni Rodora. Nagpakpakasi daytoy iti ayan ti tanam, ngagpakita kumakenkwana ni Rodora, ngem napailaeng. Kabayatan na, saan mo't asinardengan ni Rodora ni Paula, aging gaanalagipan ni Paula ti kumamang iti police station. Ita gagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo na Pauluan. Rodora! Anya kinunam, Paula? Agpakpakita kanyak ni Rodora, hepe. Kat mabutangak iti aramidan na kanyak. Taobay, anyat aramido na ken ka. Ang mga patayan na. Sige, pagsao ka lang, Paula. Dumdum nga ka. Hepe, tulungan na. Diyak kayat ama isagmak. Isagmaknak ni Rodora. Anya ti inaramid mo ken kuana. Adda ka ti basol mo ken kuana, Paula? Iti na minsan, nakitak da Charlie kandag iti pasurot na. Kasto'y tinapasamak, hepe. Isalaysay ko kada kayo. Saan? Di nagpagaramitan iti dakas. Awan ti dakes nga mapasamak ken ka, nagtulog ka. Mortadyo! Tenglan nyo ana imbag. Wanbas! Kakatwa! Agsipot kayo ana imbag. Paula! Namanganak! Paula! Abs! Ne. Nawanan iti puot, boss! Boss, kasang ganyan! Bagkatan yun! Kasta tinapasamak, hepe. Kalpasan na ita. Anya tinapasamak. Nasiputang kita. Nagturong da iti bantay. Talabit, nakita na ka ni Rodora. Iso nagpatulungkan ka. Uwan, hepe. Di mo tinulungan. Gusto ka rin. Uwan, hepe. Katday tatising singir ni Rodora kanya. Anya ita ti pampanunutan, Paula. Agsubli ako ni Jay Syudad. Gaputa umadanin ti pa nagsasarak ti eskwela, hepe. Kastagayam. Lading itak, Paula. Saan ka mabali na pumanaw? Aging kaasaan na masolbar na ito aparikot? Isong agtalinag kapailang dito'y. Bayat, investigasyon. Paula, kaya't ko ang makasarita na Edmar. Iso asapay kumata madanan ko ijay purok belt. Hepe, madanagan ako na. Gaputa mga numairaman na. Madingamin ti inaramid mo, Paula. Adagayam madi ang saksyam nga inaramid da Charlie ken ni Rodor. Ngam anyat inaramid mo. Binaybayam. Agparang akinon sintimida. Ha? Ket ti may bagak. Saan mo nga ilambangan da ito aparikot, Paula? Tapno saan ka nga dadangag parikot? Awanin ni Edmar, hepe. Nagsublin iti ayan da Don Marcos. Kasta ka di kapsat, Apay ka di, hepe. kaya't ko ang makasarita. Dadana mo ak may papan itinapasama ken ni Rodora. Kasta ka di. Ay, nasayahat nga Rod. Kuna ni Edmar, asaan nga agsardeng. Aging gaadi na makamagdag iti kriminal. Sige. Pakibagam to nga ron ken kwa na nga umay nakitaan iti police station.
nung maisarong dito eh. Amok, ada kaya't natakwatan, iso ang makikapang kada Don Marcos. Kan, agtaloy ka kan kuan, kapsat lumen. No ita, urayak pa'y ngagsarita kami, sakpay nga gunaya. Tama nga no makasinga kami iti misyon na. Ngam keti, saan mi abaybayan ti kaso ni Rodora? Rombeng agikaro dagiti nang patay kan ko na. Hepe, Ada na amuak iti dayta banag. Katya ka mo, no naamuan mo ka ni Edmar. Saan na maalay iti pinartakan na ito eh, kapsat lumen? Gapo tamangan no makadadaal iti plano ni Edmar. da kayo ti makaamo, hepe. Katsapay ko ma. Tanwa sino man dagiti kriminal. Naskan nga agikaro da. Dora, apay ka di analiday ka. Itay pa'y nakatugaw ka dita. Buy-buya umlatan nagitin bilag mo nagalip-galip akamutay. Kuha ngamin, sabas. Talagang samutan nga awanan ni Rodora. Kaya't mo asawan, iso ti pampanunutan. Wen, lakay. Apay akas lamadi matiriknak. Tasaanan nga agpakita pay. Anya? Malagip ko nga hintay na udi apa nagsarsarita me. Nagbayag kami ang nagsarsarita sabas. Pado dagiti balakad ko kankwana. Apa nagriknak ket anak ko. Nga uray iso kasla inanak. Gaputa dim ngagmet kadagiti imbagbagak. Ket itataawanan kasla maditeriknak. Kasla malidayanak sabas. Agpada ta iti marikrik na bakit. Kaputa kasla anaktan, iti pangibilbilangak kan kuana. Agsangit kamutan, bakit? Wen, sabas. Gaputa maningarod matiriknak. Piman mataron ora. Kaslapay kit din ka iliw ko ang makita. Sa bagay. Umadani matan di ipapatay ta sabas. Anya? Bakit kan lakaitan? Iso nga asidag matan ti apit ta. Iso ang makita tanto umatlaang ni Rodora. Danunan tanto, iti ayan na. Sabas, kasda nga min anak ko ni Rodora. Nairuam akong kankwana. Nasingpet. Saan nga agdangran? Tultulungan nakpay ditoy iti trabaho. Agsango ka di pa'y adwa amangan no kasta nga awan ka ditoy. Wen, isupayan ti agluto. Kalpasan na, agidasar tuumeten. Agidalimanak pa'y di takalapauta. Bakit? Angam ita, awanan. Iyakon makita ni Rodora. Gaputan na panan, itinagkay sa apyag. Saan ka nga agsangit, bakit? Gaputa talaga mo itakasta ti rumbang. Mortadyo, mabalin ka di abukbukam day tamay sa abaso iti ara. Tadikat si kalaeng ti umininom. Ay, katuna! Day talaga yam!
Ah, atoy, Edmar. Agya manak. Uy, meta. Panagkunaket. Adda kurang dito'y ayan tayo. Murtadyo. Babae. Ah, ay, wen, pudnot ako na, Edmar. Babae ko ma. Ni Paula ko ma. Anya? Wen, kailiw ko ni Paula. Nalabit, nagsubli ni Jay syudad. Among kadi, siyak timang papadal kan kwa na. Aya. Kat na makalpas, agkalay sa kamin to. Kasta, titulagan mi. Kirap. Tulungan kan ngagluto. Oh, Edmar. Tulungan kan, Kirap. Sige lang. Kaya't kumot na. Sige. Sikan tema kamu amang iwa iti tayo taakar na eh. Sige. Kirap. Saan ka diyan nadagsentidaram kanyak? Akas kadagitidad duma kakadwa tayo? Apay kumangay. Sana nalagsintidarakan ka, Edmar. Kinapudno na. Ibagak kumakin ka, nagbidot ka, nakikapang kada kami. Ang mamangan ngamin, no madaksanak. Saan ka madaksan? Kirap. Apay ang nakikapang ka iti grupo ni Don Marcos? Idi pa lang may isa katao na, Edmar. Idi, adda kami pa lang iti plantasyon ni Pangulo Braulio. Uray kahit ko iti pumanaw iti grupo, jak maramid. Kaputa amangan no madaksanak. Mawatan ka. Wan kaya, Edmar. Pudno ka de, pinatay mo ni Bugoy. Di kasungbatan iti data. Sabagay, mawatak. Nagaduntumot kami ti damdamagak. Pasensya ka na. Kirap. Adda ka di am-am mom, Arodora. Dora, Wan Kirap. Adda ka di am-am mom, ngagnagan iti kasta. wala. Ni Rodora idi at taga Purok Berde. Wen, may samat ti kasta anagan iti Purok Berde. Amom ka di tinapasamakan ko na. Ha? Kirap. Mabalin ka di nga ibagam kanyak ti amom. Wait, Mar. Saan kami nakayat ni Boss Charlie? Pagsasaritaan dayta, abanag. Di na kayat nga damang dakdakamat iti dayta. Anya. Jak nakita ti naramid na ka ni Rodora iti. Inistoryada ka na kami. Anya. Susan! Diyak kaya timatay! Adaywanak! Saan ang makapanaw? Gapot at di ka pa'y naumay. Iso nga ita. Oh my God. Itulod kan ni patay. San! Diyak kaya timatay! San! Apay, Charlie. Anyat napasamakan ka, iho. Papa, Oh, sapay agkalingitan kan. Apay, ni Rodora. Guy-guyudan na kita eh. Itulod na kano kan patay. anya. Papa, kunak man saan nga agpakita kanyak ni Rodora. Saan ka di akas tatimbaga ti mong baki? Papa, Iho, mabuti nga papa. Diyak kaya ti matay. Patayin nak ni Rodora. saan, iho? Nigagdanag. Saan na mapasamak ti kasta? Agpakpakita man ni Rodora, papa. Isumad lagayam ngagtatagub dagiti asok itay. Tagayam at daalalya. Iho, saan nga ta ni Rodora tay nagpakita kanya kiti? Ha? Ako na nga isublik dagiti inagumak adaga.
ket agbalbaliw ako. Kanusaan, patayan nak? Anya? Ngam. Saan ama ba din? Jak kabuteng timaysan anatay. Anya humangay timabalin na, ket natayan. Papa, mabuti nga. Amangan no agpakita manan. Iho awan ti pagbutngam. Kaput may salaeng akararwa. Inton makitam, wenno agparangken ka, palto gamon. Tapno maulit ti ipapatay na. Dudwa tala nga adda diti plantasyon. Kirat. Awan ti sabali ang makang nagkadata. Wan, tudwa tala dito Idmar. Ita. Kaya't ko asong batam ti amin adamagaken ka. Ha? May saka kadimat anang ramas kini Rodora. San Idmar? Awanak itiday da pagtang. Isuda? Ni Bugoy. May saka kadimat anang ramas kini Rodora. Ni Bugoy? San Idmar? Ha? Malagip kon. Da kami tinagkuyog ini. Nagpaili kami. Da kami tinapan gimatang iti abastume. Hindi sumangpat kami. Awan pa lang da boss Charlie. Hindi sumangpat da. Inistorya da mortadyo tinapasama. Iswa, di mi na imatangan no anya ti inaramid da idikan ni Rodora. Sipod din. Nadamag ko na mapukpukaw ni Rodora. Agsasao ka kaditi pudno, Kirat. Wan, Idmar. Pudno. Kamang nakti grupo ni Don Marcos. Sanak akas kadakwada. Tapara kanya, taunak lang ni Don Marcos iti plantasyon. Angem, awan ti sabali adakas nga ramid ko. Anya ti aramidan ni Edmar, iti dayta anaamuan na. Gagayem. Di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Rodora! Once again, shout out manan kay ni Austin Taguba kan kasamat ni Butirog Turugi. Thank you and God bless.